Asemwo he won pe nipa. Asemu pe nipa. Asemu pe nipa. Nipa na pe ne ho asem. Ebusia, eya enu achi ya yo. Ana na Romeo. Ekofa FDA boss ba ko betena OKF no wi twen kobo. Efa adum chere ne Sobolo no ho. Ema ho nsem be deja Ghana ha no mo. Ema Fredi ba fori ko be keka o ma dwen chere. You know na Romeo. Ema nam so na Romeo ebe pa achew. Ne kedem se etu atwa obia enye bi, but out of nowhere KSM show host no man so abe replace. KSM man no wa we bo na adwen a kire Adom Sobolo no ama media ne so Philadelphia for no eren abenya banta omo no abe clàsh hard one me da mo ha no mo as host Penyah de sie ene kan ho so message so any day kon so obemi subscribe button so that room obe turn notification on for latest update na be kire wa adwen da ma me e wo comment section ho no mo oba so a no a share video no ama oni aso enya bi ahwe me kan for NGX limited ene de ama upo biam na tunsuo e de ama o message me de e botan bu kra na be dwa atunsuo e de ama ana upo biam na tunsuo post e de ama afre NGX solar panel installation any power plant installation do so ekosi ufie u schools hotel u guest house u restaurant be bia pub kra no bia ana person install solar panel another power plant from number no ene gu ase no na ade bia fa plumbing hu bia de e fa omo ho omo eye bi oni problem omo be odwan na kama e de ama omo services eye clean na omo rate so de eye very affordable omo no mbo e wo form Ghana be be fro bia no omo be ba abe odwan e de ama. Let's go to the story. Enti enche bia ana na Romeo ekofa Food and Drugs Board Authority ba ko betena OKFM eye Dr. Martin e betena OKFM na omo be di nkomo efa papa adum chere ni Sobolo no ho ana se na Romeo e busa kwaje so Food and Drugs Board ma hwehwem I want to say fine Ghana for betima nom ana ema ho no Food and Drugs Board man e de enchiremu e ban ema sa nkomo we nkra no e sha adum chere dia ma na bufuo ema mu dia ahon haros e ban e be ke koma dwen chere na Romeo ema nam so na Romeo e be pa achew Enra yensaka FDA panyini baako e wo studio ha me ne ne twetwe nkomo na nkomo no na ne botaye pa ye se ye ba behwe enoma bi a yedi na enso FDA for ensa nimu enti na eno na ye botaye enti a yedi nkomo no nra enti etwetwe nkomo na koye nimu ama yewura a ye friend no Dr. Martin Kusi our director for tobacco and substances of abuse ewo FDA no obebo Sobolo din ebo ice king ni Burkina de kaka nti nkomo no koso na megusa se Ghana for bebre raise concern about your papa Adom Duah Sobolo a e ka se o de ma nsore ma no ti e ma yebusa FDA panyini se omunnim ho asem e ma ono so de nchire mu bae. If I na enye bonus so na it wasn't meant to attack the man of God Adom Duah Debi I respect him. Na face so enye to create any unnecessary way bia ewo papa no nedwuma odi ho no. It was just for educational purposes. But me pese me kasi so say some fan to ho na me ya me bo ya papa Adom Duah din won komono mu no. Say olumaya mpa Manokokotria. I apologize for that. I didn't mean any harm. Na enya ne bonus. Na enya ne bonus. Nti papa, say what me kan nwumre a fache me. Say udin eba mu na enya ne bonus. Fache me. Wone wasore mani nyina. Me I don't mean any harm. Nti me pamocho. Na enya ne bonus. Nti wote me kan wo video mu a. Sorry. Kafra. but busia out of nowhere yes ejabi wa ejabi ti ase me na media ne so scroll me come go hu KSM show host na man no me go play the program be so let's no so ani abere oh say no so ani abere afa no so be hu Adom Sobolo no de hwe ehene ha enamire mu modern world 21st century wo koto Sobolo be nom we ni nsem a KSM show host na man no obeka ye. Does it make sense? There's a pastor who will sell Sobolo. Sobolo, you know Sobolo is a drink. People will queue to go and pay to go and buy Sobolo because the man of God is selling it. Today I'm telling all of you, pain. Those of you whose mind has been so thwarted that you sit in these churches and be deceived. And so Let's also can the emodu pa.
ensem no kwa chiri emodu I say ensem kuma na I know ana media no so papa Adom cheri anema no Philadelphia City for no mze. What do you mean? KSM Show host, with the greatest of respect, what do you mean? How dare you? We are why pass of your attack. Papa Adom cheri and Sobolo anyway and ensem wa almost no abakeka e di achira no. Philadelphia you krom anopay nsɛm bi kɔso wɔ Ghana ha type brutal obia na be so fun asi n'anim a anase camera de asi n'anim a ɛna Sobolo mebao Sobolo no ne ɔmoto na bontene no ada na monka ho ahyɛ na wo akasa wo horo na be kyerɛ sɛvi Adom kyedua adekora wɔn wɔn fanya na kwankyerɛ ya okay KSM was a one. Oh, Nimunyas and I finish. When Sana call Kwasani, Yasaba Koranity. They say it's going to be a time on your papa no peace. Your papa no Stevie Adom Chedua and Nuhia papa. Ye bull papa, ye don papa. Mofam with Jimmy in Finus Unco. Papa no peace. Now, the was a very soon Philadelphia for ye may so camera say be more. O papa na na ye babebo abi pretty proud. O de mo market na on esan so pass udie nti won pese ye be saade no. Nemom o de opa koso camera si wanim. De twa betu social media so na ko ka chief imam. Na ade. Baby abehye bia wo hu bedwa wo. Novenes mo betu twa se ka se ana se nkremofo no. Ati bi ni chimi bebrebe no. Ehfa na ewo se Sobolo ye poisonous. Ye nkrofo ton abontene. Munhuni ye nam ka mo stop wo mo. No waste me Adom kyedua. Wo sa KSM no so akọ sika wo adakwa ho a. Sam Beneza no kra de ye mfa mfere na adakwa. Akọ sika wo no ho a sika na befono enche betra mo. So ate ase. Mo attack Sobolo ni nyina na e nim de efiri o. Ede pa na mo betimi aye na mo de abrange Stevie Adom kyedua down. Ya na ya mesere mo o sere o. Ha mechire mo ade bi se ka mo nsuro bibi kura na ho. E kwaya Philadelphia movement na fa so share no. E bi si wi ase da COVID mu COVID no be ko na wi mu start ye no. Emirika bi 2 ye no. Stevie Adom kyedua won kwa aburu kire nkoye kurisi edi bi won kwate asole wo ho. Nkote ye tenyem wo ho. Enso eno na tete ye we ye nyankopon sa no. Sisi Ghana hankwa movement na eburu 1500 branches. Uka aburuchire die bomwa. Aburuchire so branches na eburu 150 die siswa. Getting to 300 branches. Ebabu but makan roughly. Aburuchire for one num Sobolo. Ghana for one num Sobolo. Wiase yafa na aburofo kra num Sobolo. Aburofo buroni fita. Ya wonu nyansa se no na be kire nyansa e be sesa wona na musika akode koye e de ahwe e be si wo se behwem wo hwe wani mu a na sika akwa abeto no kora wo no Sobolo munya jimi no wate ne ye be pam so abebubu mu pa ma mo hu se wi ase ye 19 e de ne nkwase ase no emu pa busuafo se papa Steve Adom kyedua do nyame amfa na amanka mnim se Ghana enipa bia ye bu omo so omo ye nyansafo omo ye mpanimfo omo ye nimdefo no se omo nyina omo adwen wo fom saa minimuda se ka Steve Adom kyedua ma oba ye na mehu sese nipa bi wan kam ye di obuo ma ne se nipa we de ye panin wa ye adwuma aban adwuma che wo ye presenter wo ye sei eti ne sankrofo ndo omo ye nya omo wo nyansa ne nimde se Steve Adom kyedua ma enka minim se sankrofo ni nyina no omo adwene no eti se ntatia se nyansa ba kokore bi ne omutimu o eja mi free movement center by mabre me je ma home na mse me nko TikTok ko hwa de a me ko ya papa penny papa KSM oye dwon Metro TV na misua ena ne ye hye no Friday bia de sere o mani pa entertain ni papa pe se de na chese misi pena asempa misi buno ma na anwuna nsusu anso da ye da se sa papa we betumi abesore abeka seti Steve Adom kyedua ne mpa ebo akade emo mpa se nso de Adom nyame ba de Steve Adom kyedua ba waboa ye pa wa me yehu Ghana nyansafo ne agimifo pa wo
nanka say ye mistakes bi say ye hu nipa bi say nipa we do ye pani enti no ana ne di brenti no wo nyansa papa Steve Adunchi Dua ba ye ne ye hu ene Sobolo nso de mu bre wo ho pa o ene na makopere me die eni o ni bebrebe mo hwe kopere me die eni ma me nom papa me nom ye nwu yo ye mo te kum nipa no eni bebre makopere be go no me yesu moja de hye konkron moja gidie nti dudu a gidie nti na ye yesu moja eni akopere me die ene mu bewu ya kan de ne mu wo he me di ben powder papa di mon hwe di ben powder eni me grace water there be o ene se be don chedua pa he papa adunya me nshira so ma ho kwa ma adunya me do ba because enam so ma ye hunu Ghana enyansafo ne agimifo because nipa bi wo ho a me buna masemene ne bompu ne mpu se anhwe a mekoto ada ne form na papa wo ba ye wa ma mehu je sa ankrofo nyom adwene wo form papa wo papa we udi bra wo de ba be cassette ya yesu moja ha cassette ya so wo cassette ya Steve Adunchi Dua say yenya yetene na say yen num so bo ya adwene wo form wo papa we KSM wo adwene wo form 1000 times chen yen wo no adwene wo form because wo papa we say nyansa say dey si bu so ye nyansa fo nim before so ya mpa so wo nyansa wo nim dia enka wo Sobolo nim say Sobolo ye no menkum nipa enka wo meka ho asem efun say papa wo mu ho kra KSM wo bu ho I'm disappointed in you, Papa. Na mi bu wa mama feri ankasa. Ghana. Won say oman mu ha no. Ye won krofo bi a oma dwene ye omo say oman no ho dadwene da omo so. Ana oman no ho hia omo. Abra entisa. KSM as our presentation no. O say adenti na yeso obi akosa like kokoto Sobolo. Na o ka say because of say sofu bi na ton inti no yakosa lie akoto. Are we crazy? Does it make sense? KSM TM obi tag KSM mami ti hayi sebin predriasa for example so obi kasa wokokra niam free China na Dubai aba beton abrasa niam no nke bia ebetima ye bi wo ha unso mami misa say does it make sense? Are we not crazy? Na enema ya na sometime China for ana say abrofo no eba ha be hwehwe no eya de a eye valuable ade bi ebeye no wo ha enche dan value o mo no so mo mpe to mba no ma be fa gold abrofo no ma be fa bauxite no ma be fa diamond niam bi ehia koko no asa akoye no de abrel ena wo bi atena se say just want to find a solution to a problem ena problem ne sickness ailment ade a many pabre many pagene many pa hu no ho ano bebo kasa na wasen ewu it at least person find a solution na nipa na ya ne research ena erade na Adom no come across Sobolo ena wabehu ni say e wo health benefits tie nyansa o hu say wo health benefits ena wafa ena odi aka ne nyame djuma ho say sa me nyame adwuma ya me yi ade we say me ni obi ayade ho akade because me ka say wo yare HIV me ho akade a che me koye research me ko fa akosene ha ti me de me ni ho akade say wo diabetes che me ko fa akosene ti me ni ho akade but at least minim say Sobolo health benefits and also ye fan we krom he ya iti me de beka me nyame dwuma ho na me de ya dwuma na wo de fagidie begeko wo se won te ase does it make sense? Also on the does it make sense? Na me busa mo say sebi mo sika amunya no man mu ha no sebi o man mu mpanyifo mo ni die mu esira kasa kakra mo sika amunya no man mu ha nke ntimi mie me company anase ntimi mie Milo company enipa ba ko pekora betimi bie Milo company ana me company enipa ba ko pe ebetimi bie but obi ase there be
or show my mu ha ye character ye suba ye go adwuma ni those kind of things don't me mie eti obeye dia business obekwa koto ne ma na free China no abeto wa ma omamufuo no eti no de ba enipa tena omo na ye adwuma no omo na beko supply na ye guso to na ye di na bi ho kwa na ma bi wo ye di esade ya de breyen near spicy things, spices and maggi like me use sa you know. Sa maggi white na ye de aduane ni those kind of thing kum ni packet ni say ni pano no akwa kra no dia pa drink a soda drink ni ade a cafe wo no akwa kra no dia ba na ya je no mamu ha na ye num gu ye yem wo KSM say ade na sofu bi ton Sobolo. Na the work does it make sense? Because at the end of the year, a quiet is said Sebi. Sivina dum chidria, me papa onye sofo yem fanisa. Onye odi for yem fanisa. And I will be in the company. And I will turn Sobolo na Sobolo ne boa manfo. And na manfo salai kotwa. And ka wo problem ana. You have problem with that? It wono. Are you making sense? It yi asofodie ne to nchen. Na yenka the head benefits any the amount for so many free so na yale esa. That is all. Nye yenya head benefit in free mo na ye di ni se aduane na sakofa ya de breye. Na ya pu ye nuane nyina. Because I think that bia me ya research pa. If me nkola bre mu nyina. It yemfa ne se me pesa me de banche haban ye drink. E wo head benefit. Na me de banche haban ye drink. Sugar nim bia me de kakadro kakra ne ma afra ena amanfo ennom na esa ya de bi eti say bia diabetes e wo e ma wo hode ma wo ye stronger wo betena wa ka che me say does it make sense on say munim ne amokeka na amokeka ena matena wo man ni mu na se bi manyini ena ma adwena ka ba bie ena ma fa kwan bi so de mo adwene adidie a create niam bia ma oman mufo na boaje muso nti musim moduru oman no mufo aboaje muso ye on say musuro say we tackle some issues bi ebekọ oma timamuni na dwene mu na nani beda ho a mo sankofo we bi no nipa no bi ntu ni machi enti no mo be ye bibi ti say hypocrites ene mo ensofofo bia omo se omo de omo nton bibia na omo beji tight omo jiwa pastors appreciation ne de keka ho ye gigiwi a wo se ono na e ya asole proper ono na ehunu nyankopon ofiri soro betie si form ono na se bi onim nyansa because o ka brofo obi kro mo kasa wudi ho ahrusie wo ka brofo no ano ka boso jojojojo e kire nyansa na mo ye ka nyansa brofo ka e ka ho ana ye kire nyansa. Does language matters in it? As Ghana ni eko school kakra no ka brofo pe obi agimi amano obi anim nyansa ene monne me wo ka brofo eko kanyame ani wawa kra na I don't care about it ade a me pe wo mu no e wo Ghana asase so no se ma hu wo mu a I take you to be nothing no so wonye obi a yen sankofo bi a ya adwene te sa no de e difficult say ubetimi a convince me say nipa wa ko school ti say bi wonim nyansa because me wo sha say wo kasa wonim nyansa me hunu ni upekwa be kasa ne didi atempa kasa wo kan wo mu ni free tire ko ka fom nyina no me notice ehu say wonim nyansa ba je say wa hyeda na wudidi atem ba pa kasa me ndi obi atem kasa boko chi ho mane nye kama me hu se wo chimi na wo gina ho a wo kasa no because kasa wo kanyina nyansa bi empie mfrim KSM wo betaki obi epese o present say me mo obi e me de mebo dini e na me so ye frame woman prophet mabo me din akiro yesra mo se munya asem bi anka mo concert ne mo program na mo koye mo san ko revival no na monye na nipa mesre twetwetwetwe na ha serious grounds aha we mean business aha
ye hu ne se wo minor practice enti ade a onyankopon be hye se yenye na mmoa wo man no ne ye beye tis wo man ni mu wo ma de o mo wo bo frɛ ne na haban Sobolo ne na haban ne niema pepre ne de kekeka ho akakaduro ne de kekeka ho ye mu a yen asofo na asofo ye be ma bu a kire mo se onyankopon ade a esa yade no otimi fa de opeso fa bia na ode ye nadwuma mani panya fa ahodie na wo se wo mani pasre anase wo mani pani je eno ne ye head benefits eno kwetimi yi pressure ne stress but obidie na oye na nipa na o ma adwendwena free ne so na on fa na ade enkohye bayie anatumi bi no de wo pese o kire se yen ya ye gitumu no does it make sense? Does it reasonable? Does it whatever? Papa koda wate kokoda na ade esam koda ene youth na etimenya first for the first for youth no nye nie tete youth no da bi nye nie o ye ni abre ye ka kire o Obeto achire wa adwen dia mame e wo comment section ayi Penyah block media agra